Hawu makhawe, ungisitha ngani? Praise the Lord. Hallelujah. Amen babe mfundisi. Babe mfundisi kusho ukuthi sinenkinga lana sifuna kushada na baby manje ngathi unema call fees. Angi-understand so sicela ke ukuthi usibonise ngoba ngivile bathi uyayenda i-marriage counseling. Bamlethu. Uphi lo muntu ushada naye? Hawu ngisho lengihamba naye. Muntu ha. Hey. Moses walahla phansi induku. Yavuka yadla letinye tinduku. Angesukujaje mnethu. Angesukujaje. Kule bamlethu. Gquma wena ekhaya toilet mara usaba kushada. Yini inkinga yakho? Awu ukhuluma ngani babe mfundisi? Hey forget about it ngithi inzabo usaba kushada. Hayi babe mfundisi ayikuthi mina ngisaba kushada. Ene ngiyamthanza mina lo muntu. Ngiyakuthanda nami sithandwa sami. Ngiyakuthanda sithanda sami. Hey ngosami. Yini manje? Hayi khona ngaze kubhamuke masuriji ngisesela ngibeke nelitiya la man. Respect. This is a house of God man. Indvo lekhona babe mfundisi. Lokho ukuthi impilo yami yonke. Mina ufuna ngilale na yena yedwa vo. Noma ngibona labanye abantu bangisabuki mina. Ngiyolala naye impilo yami yonke nize ngiyofa yena yedwa vo. Uyamuva babe mfundisi. Uyamuva. Wamnethu Masimba uwathanza ngaleyo ndlela wena lokuthi wana ke kuyinafu. Ufuna mo Masimba ani manje babe mfundisi? No forget about it. Uyamuva ke babe mfundisi. Uyangihetha Jimmy. Hayi man ungakhali man imvotha ekhali man uyangiphoyila man. Wamnethu njengoba bathi ungweJemmy kusho ukuthi igama lakho ungwebani ungweJeremy. Ya nguye nguJeremia. Hayi man Jeremia lokunye na Fostela man. Yabona ke mnethu mageke kumele kube ngibothando ubolisiho ubosiphamandla. Hayi Jeremia man wena kumele ngabe uneChrisida uyakhinika man. Hayi khona man lokunye na Foster man hayi futhi man. Babe mfundisi futhi Jimmy awangithashi mina ngakamthashi. Jeremia akafuni ukungibamba noma ngikhanukile akangibamba. Hayi ungakhali baby. Ya ungakhali ngishido. Jeremia yini ungambambi kanti ngibani imvotha lo kumele babhe lo muntu. Smart photo sobabili lami. Lena matfoto lomabili kusho ukuthi ifuna nithi 1 2 senazobelana ke kanye. Ungakhali baby babe mfundisi umphe mandi lo muntu anathi noma naloko litiya nathi. Sorry mnethu manje aphelile la enkonzweni. Kuthi next kuthi litiya. Ngwabonile manje ngilapha ngaphandle banatha labanye bazalwane. Ya basehle baqedza konatha aphela aphelile mina kude nganda yini. Hawu ya aphelile naleli thela lami lesokuthi. Mnethu ngivukhuluma ngokhanuka la ukhuluma ngokhanuka. Ukhanuka kuphi ngale kitchen kumbe ngala emuva emavrandini anginembuto man. Awu umbuto lo njani lo babe mfundisi? Ngifuna kwathi man ukuthi yami hey wabona ke sikhuluma ngayo lento sengiyakhwebuka nami sengiyasuta ke man yabona ke asiyekeleni into le Futhi akafuni kwehla kimi mara mina ngiyayehla kuyi. Nehla niyaphi nisuka niyakuphi? It doesn't go down on me. Damn mnethu ungakhuluma ngale ndlela ngiqaba ukuthi ukhuluma ngayo. Sengisho kungikhotha. Uyakufa ke. Hey stuwe kodwa futhi kaniphumani phela. Ngithathe ayinongithi ngotha lapha kusemelana egedeni nihluhle lo mlomo. Sis man.